Omwezi wa chairman w'ekibiina kya NRM Alhaji Moses Kigongo ari omu kyanga kya Bunyoro okuvugana abebembezi ba NRM hamwe n'aba independents. Ogu arakuvugana ba district ya Kibale hamwe n'okutongoza campaign za Minister Kasaija aha Bwabuyanja County yabashaba okwimusya obukiiko bw'ebyaro kurwanisa ebihagaro hamwe n'okureba ngu President Museveni yasinga akaruru k'2026. Problem eriwo mwagala kukozesa obukiiko bwammwe. Obukiiko obwo busolovinga problems nyingi. Era ffe twagamba timuva ku bukiiko omuntu akulimba kujja kakiiko. Ate senga mubukozesa bulungi senga n'ababbi tikukyalina. Alhaji Kigongo nagira ngu nibaza kuretaho enkora y'obukiiko okuhandiika abantu boona ha byaro hamwe n'ebi barikukora byona otwariremu n'emize yaabo kiyambeho omu by'okwerinda. Kati waliwo sisitemu gye tutera okugulawo empya. Buli muntu ayeyisa obubi ku kyalo awandiikibwe erinnya. Yes. Tubeere n'abantu be tumanyi obulungi. LCs njagala zitandika omukono omulimu. Buli muntu gw'omanyi nti wa mutawaana ku kyalo mu area yo lwaki mudaawo. Ogu nagira ngu abo obukiiko bashemereire okuhandiika amazina g'aba NRM boona okumanya omuhendo gw'abariije kuteera akaruru. Olwo tubamanye tumanye tusula n'abantu bwe bati ne bwe bati balimba. Emisana bayogera kino akawungeezi bakola kirala. Tubeetegereze abo tunaagamba b'ennaku bwe twasanyuka tusanyuke nga tumanyi bwenaawe leka kutwegattako waba tumanyi tolinafu. Kukola oluguudo olukazo Kyege no kazo Kabagole Kyegegwa Karuguza ayina bitwaganiye nabo ankamnywani wanje omwamukisa Wilson akali yantebe ya C5 agashi independent office ya RDC kabazuchira ba president tukaganiya n'omwamukisa Wilson yimukira chairman C5 orho incumbent flag bearer with omwamwonge n'abandi abityo tuganiya no ba district councillors abebembezi members ba parliament at different seats. Bamwe bagarukire independent bagamba hanshonga zabo ekyo nibakikiriza habo kuba nti ebitebe binu kusinzira ekikosono kuyakozirwe nibakakasa tibina amani na byone bikwetagisa process etereyire kuba nibihamu candidate owamazima owamananu aze epate naito ina jinenye kasinge bono ojiri bukiika aze must na yena kugamba kama ni we share those things those ideas baitu ati kasinga yali erika kirota omutribino tekuchankaranize mukatito nagamba kanchole kandi n'abantu nibanyenda kubo bino bazogisinya ngo tokwenda wa independent the current chairperson LCC Kayanja Tony Ndira wa independent the current chairperson LC5 Kibale district Honorable Engineer Mohonga Kasanga wa independent okuhe kutakabaire hona nkasinga ya hakusinga na bwensonga ekyo ndikyo nyagakire nkaha omukaru abo kuba abayizire batera akaruru kiri kyakana kyalero tubajja kukoraki butere. Aba NRM ababurengerwa izoba bari omu kwetebekanisiza President Museveni orikuza kutandika campaign z'omu kicweka eki okutandika n'ebirabirana by'okwezi oku kandi naija kutandikira omu kyanga kya Kigezi. Amakuru aga gashakwa Ambrose Nuwagaba Katoto.